Kua uru te reo Māori ki te rāngai hanganga, kua whakatūria etahi tohu reorua ki te wāhi hanganga ki tētahi kura, arā kia mārama i te hapori o taua kura rā ki ngā whakatūpato e pāna ki taua wāhi hanganga rā. Kei a Manawa Wright, te pūrongo. E hariko ana te ngākau o tēnei kaimahi e whātoro ana te reo ruatanga ki ngā papa hangahanga whare. Well, it feels good because, I mean, we're recognising the Indigenous people of New Zealand, and the fact that you can have them side by side, through osmosis you learn. Koe nei te hua o te mahi ngātahi ki Wainganui i ēnei rōpu e toru. He whakaaro i pupu ake e tētehi, nā wai kawe ana e te katoa. It feels really great that we're part of something like this. Ko mahi mai I roto I te ngākau tika ana he miharo tērā. Koera tētahi āhuatanga he kōtui ngātahi ngā iwi o te motu nei. He mea I whakamāori e ngā tamariki me tētahi o ngā mātua o te whānau o Hoani Waititi. Tuia ki tēnā, he rautaki I whāia ki tōna mutunga. As you can see in the background here, we have now got an awesome sign and everything's happiness filled. So the kids have got, you know, the end of their project, the thing has been completed. Nō rātou te whakaaro nui, ko tutuki, ko ea, ana I te mutunga, he tohu noiho, ne? Engari, ki te kite atu e hanga Māori nei, me pērā kātika. Hārea ke nei ko te wawata, kia kitea, kia rāngona te reo ki ngā papa hangahanga whare puta noa I te motu. Me kitea ngā tohu, ngā kōrero reo Māori ki ngā wāhi katoa puta noa I te motu. I think we're possibly looking at government departments, Maori trusts and any other construction site that wants to have this official language of New Zealand on their hazard boards. Tērā te tōmina o tēnei hunga, kia hikina ke tēnei kaupapa, kia tūturu rawa te rerenga o te kōrero, he reo Māori noa. Manawa Wright, te karere.